ti nyame adom do be su ha Baby, you feel on your part. I be obia be party. Some free house also be party. You won't die. We have Sabia no work Funtani Mupa. Damn, cause I'll hate one. Mr. 90 Bray, yeah, tells you, I know my purpose to know. There be Saturday who says, oh, more. Only we put our camera. The protect camera, no, somewhere to tell me. That's how baby, I could be out in the Gaza. I can't make them before to baby. Wow, we are come for the papa. I feel now phone. Now, said I now could talk to you guys and wounds through. Thank you. Are you serious at all? Come from one, and why about the page out? I just a confess. Oima, enti Bojuma, but I don't pay NI before you. Oh, Oko NIB head officer. Okay. Mr. Matthew Ampofo. Matthew. Head of finance. Me Matthew Ampofo. Madam be a friend Samuel. Somewhere you need that. I go back and Samuel. And one what true. On true on a different one, yeah. And so we say a friend Samuel. Nam say, Chema, okay, Samuel. Samuel, do you occupy? We catch me saw the Evans. Wow, Evans, yeah. Now, some in Chironam Janaho. Now, me for answers and I say, even na Evans amenya Bakwa maka Ntibeduma Matthew. Yes, Mr. Matthew Ampofo ana watch Matthew Ampofo no bonus Ampofo ne de no Asempa 94.7 FM mebraso say ye asetenamu sanse for obia ho nti e wo say ye ma ye niko ho na ye hwe nneoma ato yen asisie teach you the fa fi ho na enne esanse wo kyena eye dapon na e ma adofo ekunu eyere mame papa any ahwefo any nipa bia wo me yesusudua ema ye societies no ochina ye ka ye hye wo mo kran ema wo hu se wo mo do esom yambu nti ene ye de program no fa kese no a ebem ko safa no na fe ye hwe na woni ye safata se wo china ye che wo mo de mene Haruna akasa Haruna ntimi nkan jam me se ye ne adofo no ko na menko na menkwa tena na minya mekunu wo fie no obeso o kire se Valentine enwumehwe ye nyina de ekunu beba bio ya fa ye bra enti ye nyina ene ebekọ na ye ntimi hye dwumade na se bra ye ntie enkranhye na ye fa entutu ya bra bo ho na enye entene so aba ema yen medeni ohima sachiwa ahwenepa akrofi yasetenam dwumade sunie ene odumfo adom yen wode yenkranhyefo ni teko tego abeka yensa e wo fie a enti nden kranhye no akani beka se e wo yehwena no pe ni teko ye mo akwaba no mpacho empombo ko ese nkwala misa mpanifo so ya ye die amamera kire amamera tu fie nti na amamera nti e wo se mebisa yenhia seida da bi ene da dikan it's many ajepa so ema wosepe me nkran sha no eno nkran sha me nkran yo ene so nyame de dapa ache yen ma hye yen nkran abusuafo aya moti adwumadi ma menikan enam asese mamfa mafidi anto ba bia na mode ato asempa nane enipa bia se usiso a wanya kwankyerefo anya obi ba hye nkran atufo aya na wakwan ayera na ene dey asema mpese mekanetiawa nanu bi meka se aboa kode se wonya emfie aduanan a 40 years a otimi ko heba bi ni watutu ni ntaba nyina esanse ni mo ayedu ntimi nkosoro entutu ntaba ni nyina no atwen ba bi saa amantaba na san fifi na wasa transe emfie aduasa 30 years what the chene se opese wutu kosoro a emre bi ba se nyoma bi wo ho a ojemu. If you want to fly higher, you need to remove the things that weighs you down. Obi a opese otumpon, obi a opese yeyi,
fiti prekopa no watu akosoro ene bi wo ha e ka wo hye ana empo edi wunya ana empo ema wundi entu nkosoro na sasa abo yi empo timi hunu se emfi adua na akiri se ntaban ya wo me ho no adoso no se mi yi a ne nipa na abebi sasa nyama ben ene away and down se wo man se busua se ankrankore yedi a wunya ni mfiri bonsam yedi a wunya ni nkire se won ko school da asungwe na wonnini enkire bibia wo free titi ni gina se kwan a wo fa so adwene ho wo ya kwada no ye kire kwan bia fa so dwene se busua wo free mu se be bra wo wo no aye wo bu America na dwenko ene wo bu Azerbaijan na dwenko wo dia ha wo ntini ma wo fa mu ntini wo adwene wo dwene potoka se me fa na thinking patterns wo dia adwene wo dwene se udidi wi atocha abontene obisu dia kire ne se udidi wi afato bola mu nti enyini no sa adwene ya dwene ene ka ye hye nti se wo ye nipa nko a wo pese otu mpon a na de edikan se wo hye no so ay adwene ban ena megina so a medwene fa me ho wankasa nipa wankasa. How do you see yourself? How do you value you? Me hu me ho saying ebia na ofre ho bibini anankani anakani enu nti no sa ne ye no aya sebe before yo no wo ya ofse ne kwa no ye before de sa ne ye yo no ebia me de me tete asa ne ye no mentimi nye de atentenfo ye ana me nko school denti no akwa adwuma yi a isembi wo a ya da ka to tunu mu a ema wadwendwene e kire de abayo ete se udi bu ho abofia sa enu nti de dika no wa na se wo examine nya wodwene ho a e ka wo hye which weighs you down. So when you are drinking na wodwene na nye papa na mfiri wa you can't fly. Toso mienu e suni by habits. Enema wata yo ne firi kwada abere mu abesemre no kebebo wa nkanye wunye. Nioma ofa so eye kire nkrofo se nipa wo ho se wonni ho nya wo yo no eye wo habit. What can sembi mama repeat it. Okay. Adia na wo free etete no ebeboa wo a ankanye wunye. Sa nka aboa wo. Ka aboa wo. Enti semre a waduru ha na ka wo peso be ko wani mu no. Ada na nia waye firi kwada bebe se nana mu a wo no wunya mu. Na wunya foforo. You see, until you can fly, if you want to fly indeed, you need to change the habit that brought you this far. Wakano. Ebia na wo de wonim se be ko adwuma 8 to 9 na maje me pay na mapon. Wo so pese obi oye prosperous. Enya ne se ko gina so de maka say I will be prosperous. The Lord is king. Amen. And fa mpuntuo mraw. Obetimi abo prosperity mpa nyina awie. Na se wo sunu wo ban e ya de e ka wo sha, you can't fly. Ubetimi akade nyina fa ho, it shall be well with my soul that everything is possible indeed. Things are possible for those who try, not for those who sit back and wish for it. And you was subembi wo memu. Empo na me be adwuma na car trotro no bia nam kwanchen isanse traffic. Say suban ye menko na meyo afa. Menwin de be ka obi ho. Enti akwa no this one ochu obi car, onum see form no na otwa ni pakọ na no. Esanse ye dum pempenso a ye nyina na ye pa ye aduane. Ensa se be ye ma bi ebepe ahonya de bi ntino obi asamfa ye ho ensa ube si me kwan ya ne ma me pa me nya de a me prawo ni suban ya wo no se suban no aka benko me ye de me pe no aka ya hye aka busu ahye aka o ma hye ko sim pempenso a wo man e won de so hu African beyond one ye ka no edi na nipa no a wo mu no enya adwen sakra suban sakra no wo di edi ni bakwa a yebedi. So the second thing that we need to do as a nation, as a family, an individual, the habits that have brought us so far must be changed. Habit to know a debole go got them. Habit to know a biscuit on kwan no different or the fan pay kwan. Habit to know you didn't throw. Habit now the answer for these are the things that are killing us. Yes, ye jai. Tosubium the AGD. Then I would GD. Sabe, the Christopher was Jamidi, but some credit is Yamo. Dia wuji die kire no dia na odi gidie ne ye ebe kire se obetu ana abegina faako wuji di se nyame wo ho na nyame a wuji ne die no edien e na wode ne ye sa me fanya mfato na mfato wo yesa fanse wuji di se wo MP wo ho se hu na afa ne ho na bo ebra ho ase se wodi mu ewo ye mem osi wanam na ho na kesi anam si nyame kopon siane muhiri ene erade entika said I would die MP ne kwano no ade na won nan nyamesa na mom ye gidi so ye nyen ho ade enti ye gidi hunu ye gidi sa eso man ye yie
ba ye dia ho nyoma be ye gidi se de we de was nkoma ye dum pempen so we na so bisa we se de na ma ye towards some pempen so yi ade e mre e ye gidi de idea ne ye. And until we take the difficult task of doing what is right, our beliefs are meaningless. You believe say you will go, you will wait, you will gidi. You believe say in 4 years time you will do pempen so normal. You believe say China be sanitation, Ghana hanya be clean. Yes, it can be clean, but it takes a disciplined effort and not just a belief. And it begins with you. With you. The first person is you. And ti wo ye na me ye no be ya na ayeye. But a son is say any pa person kunya ni ahonya de adokoro ye ntino me yo na mayo ama me ho nya se me yam obi okon en fie mo ya wade mu me yo de amenya firi me yere ho me yo de amenya firi mi kunu okon aso dem a me yo de amenya firi aso dem ma ho me yo de amenya firi Nyankopon onya de me yo ne Nyankopon ni aso me. So we have become so self-centered. It ye ntu nkosoro tisi ye betimi etu a just a jaisa subano. Just a jaisa na ye no. Ji jaisa jide na ye jide hunu no. Na ye ntumu anamon. Ena de ye no tete no se beboa ye ne a. Kasa bira boa ye. Enti say wo ye na eboa wo de a. Koso ye. Eno potumpo achievement is when you've done one and done more. And achieve be kasa asem no. I achieve. Kroma, we don't achieve. Ni obi aye. No achievers. No. Then you achieve. The obi aye no. In the recycle. And you reproduce. And you jina ho. And you see a tumpo. So the uncommon near me done see a giant and never put. This is not. And the kwa ma men kan kire say we say we obi abetimi atu akosoro. Fa sa aboakọ de. Na jije ututu ntaban. Na e kan wahye no. Suban no. Adwene no. Ne ne ye bone no. Ise tuku. Akami akamfo baby. Wose aboa no ntakra ene mane ye kese na ntakra boni de afanyina mkwatere kwa ida seminu aba waka ni na simple ni taiko tego odofo ne na ne obafie ha ene ababedi nkomo me wa hyame nkwan wa kan asema kire me meti yasa me ya setina me clinic Ghana ni taiko say it begins with me e was me na me hyase ene ye reproduce ene ye gina ho ene se etumpo so de onkomo ne ya bedanu se ejaye ne ya ne bepọ to so chira no pa enti kwa ma men kan kire se wi ase we obi abetimi atu akosoro fa sa aboakọ de na gije ututu ntaban na e kan wahye no suban no adwene no ne ne ye bone no ise tuku akami akamfo baby wose aboa no ntakra ene mane ye kese na ntakra bone de afanyina mkwatere kwa ida seminu aba waka ni na simple ni taiko tego odofo ne na ne obafie ha ene ababedi nkomo me wa hyame nkwan wa kan asema kire me meti yasa me ya setina me clinic Ghana ni taiko say it begins with me e was me na me hyase etu ho anamon ansa na wo a me ka kire no wo watu ho anamon enti wo so a wutie no it begins with you also I was a hyase free wo na wo som etoaso se de be ya ebedrechi ni ye da se pa nyame meso me da se bi aba e be se church na yo ya setenem ayedwumadi ya hyehye se efri dwada kwasi fiada ye ne obedi nkomo afa enoma atwa ye ho ahia enunti ena edwudwada ene brada maame akua Austin maame gengema eba no no wahia yedi nkomo fa abrabom ensam asisie de ehu de eja de asefam ne de ani kanyina na edu kwada ohima sachiwa hwene pakrofi me ba ne ya be prapra ye mpotam amehɔ no mate be efi woni atwe adwe asiso sam nkosesa na nyame ya dom na ya wada ne fiada amamra hema adwo nhia ba na ono so ede ne ho aba begim na ye nyina ya boase de be ya pomoden ye betimi apɛ ne nu agubre ye pɛ yare a ɛha ye pomasibre na afenso
nso fiada ya hye awaresem woni epese eja aware woni a nka no mo kondo aware nso adɔ wo mo te sa apia amo mo hu dwan wo mo pese mo frim na ono wadi hu nkomo e wo divorce court so ene de ye ka ahunidi asemi ahunidi bia no ono ma echa wodo ba bi odo wo na efi ni ho enti nyame ya dom ama ene ya ba be hia se no na chese Valentine no china eye Saint Valentine ni dwumadie ya wodi ye odo ya wo yi chairman ama ene ni din aka no eno na ye de hu dwumadie kese pa ehhehye so a nyame ya dom ama binum awene na wo de na aka eso ochina beka ye ho ama ya ko hotel honum enti hye so se enche bia ye bebie ahoma na tum na fe ye no edi enkomo ye ba sesia na fe ye de ensem na ba bra he na nenami Asempa FM. Yasetem dwumadie ne kaisa wochina eye adofo da enti yana wahye nso na enche bia ye ne yaboafo eboa yen ema ye de ochina dwumadie no ba no ebedi enkomo Afrisco Cube or say memo obi anje wukunu Afrisco Cube Shannon uko market na Cuba ye di season ye nam ho ye stew ye di gumane deno anunso no eyesron kono ye fra no Afrisco Cube de aba no entanse mo obi anyu kunu na mema no so so ochina mo pesa mo chedo echa mo yere no no Afrisco Cube any the latest season na aba yenim cube bi abatete ombeji din ya ye hu ye no mo de wo ye ni Afrisco ahwe cubes a ewo gan na dwaso nyina sinto en wako save ni nyina gu ho en wa solve problem ni nyina chemical equation en wo de aye Afrisco Cube enti sa wo di season wonam ana sa wo ye stew jollof papa bi light soup papa bi now the Afrisco Cube epete ho a wo ka bi hwe a wutimu say indeed anunso ode enti ya na ahwehwe akira kwan ajanom ene yekunu no mukokrom na me smiling fum ena okire mi mukwan ofa omofa so a wo mo de sardine kese sa ahye tontranim maje me hu chinjefo ayi yi mackerel no ena makese no ede afiri chance nim sa me san de ahyem bono ankom esoso ena nso na egum nso mo de na ye kabo yensa no mo de no aye sei wo mo da menti ye de aduane pa ema ye ho eto yen wo mo ena wo mo ekra ye mu a ye de ye dwumadie yi ebre wo enche bia ye bedi nkomo na fe ya hye Valentine dwumadie no se de ekọ se ya so bola no de problem e wo ho no be bola na ye hu wo ho no ye Yasetenamu Yasetenamu Efobia ho Yasetenamu Ane wie Yasetenamu esanse efobia ho ye ka hunidi asemi ye ntimi ntenase ne emu ye ni nguso abra ye nim se se efi dokro ye ne be ha dwani me fa fi nto nsesi a esanse Valentine dwumadie na ye ni eda so se banane trivia promotion no ye be bi sansem na wo a wo be we ne no na ye ne wo adi ho enkomo mami ofiri hen na ye ne no eni enkomo beat na ba sa
mecha beat na abafo abeka yensa e wo fie ha ye ne omo edi nkomo na afi ye hunu sede dwumadi a ye ba bedi no ebekọ beat na aba akwaba wo ankasa wo ba ye wudin de sei ache frame me na aba kweba ata nana ba kweba ata. Wow, I like the name. Edi etimi editor jom me who beats na che say moye ntoma bacho ye beats ye da honzi ne ye de nyama ye friend ntoma no okay beats de ne toma no ebi na da ko mu ebi na da ko ebi su na hyewa sum na ebi su na ogum egu wensa onso wasisi me makan wo de nyina me ebi ni me ho onso wasisi me me da se mesi aba wo no mo bio na mama kan chow se de ebe ya Valentine jumadi ebetimi aye kamanti say Valentine season of love questions e bebisa no na fe wa chire ye mu ye sponsors me pese obebobo ye sponsors na share yen said the promotion running nyina location contact messages ya ye de ma nyina ye behwe se ye ne ubedi ho nkomo ye bebisa bisa nsem ye mene nana aba kweba Arthur edi nkomo wi a mebisa wonsem uyi nsemisa nano a na fei ya ma wakwanya na watimi aba beka ye ho ochina kroma be ye de Harun nkumeka me nti a wo de nana aba kan sem bi mame say ye nyina ye de adofo awene prizes no eko hotel ye de omukọ hotel a na Low Ralph hotel ye de omukọ a ehofe na ye de akire bi ye wi ane apon kofi uhweye de bi ene abre so ye kunu nu mo fi Sam Uncle Sam nga chine be payo mo fi anka ho wati na say person mene nana abakweba asa ena ewo fi nana adwuma mbokọ de achanya mi adum bibia ebokọ mo wo hen ye wo Lakeside Estate near the Marina Park but yen training center no do Adenta Community School Junction or Snets Flat nchen ho ne yen training o eno chere say na chese wo person chese mo san wo training centers nyesa mo na mo nwini beats na beton keke mo mo tete omo pochenyo yo ho na yesu won pochenyo wow mba besia bi yo mo hwe nim da say obapa edian na hu ye mo teye ye ma mo de mo ho baba dom ye dwumadi ye te the Asempa for ye Valentine's promotion na Valentine promotion so the yim do ye promotion bia o ya ye de hwe ye de ye adofun nti adofun so de eche wana da beat de o ya da obi an nyu age ho na ese dem do nda ye henso ba beche beat bi na obi atum da mana adofo ho na ye mede no mu beche bi no yo mo mba wene no nko ana say ye niji beat mu nyina mo cho ho no bo win wo hi bi free me ne konsta yo me da say me hwe mo dwuma mo ye no ankasa eye de mo ye emeriti abi mu agya ya na se mo wo honom na mo koso nsoso amomase atim. Oh yes started 3 years ni no nya ada ye ba beje 3 years pochunyo munyi yenyin pa onya ada ye ba beje si so ya ada ye ko yenyim nti yenya nje edwumane ye cheme edi apoten na mo ye okay ye ada ye nde ye di beats ye nyama pinje ye di asumade ye di ye kwemade ye di bi ye wristwatch ye di bi ye mpobwa ye bag ye di ye purse onya ada ye di ye edwumane me hu ade bi okromia na emefese ka anim ade na de paper shimu tissue box mo chonyo ye ni nyina bi mo ye bi ye ni nyina wow ena ma purse nkitinkiti na ye kra no eno so mo ye bi ye purse ye bag ye slippers wristwatch earring bracelet ye o ma we customize ye can customize o share wanga said within epe e de baba ni atro bracelet no damo nti ye ni nyina bi wow obia timi ba besua de ni bia na sa jese mbikita yichendi but obia tumuba akọ school o enkro school da obia tumuba mo from on painful mo mema students yenya benyi student bi nda ya o mo so besua bi pochinyo na beat no obisua enfa so so ma no o mfa so ho pa mfa so ho because ebi wo ha otinefie onyi nsan edwuma bia onyi ska ono ho esua ebotum da aton na kakran na enyi ska bo ho every time bia na yenkunu bia okegina 100
woma henska wo so nya won san adwuma bi a ebotuma aye na aton kakra kakra na wo so nya sika eda hwe ho na womba nti no fa so ho pa na beat ni ye wia ne setup te sen adwuma de betimi asuon obi ye hairdresser woni madwuma pa nso container nti ne setup te sen Miss Beats on intended. On ye by force the day in your shop and a BB ne air from. Able to Martinefi. Na aton beats no menya de be ya ho advert about advertise. This is the social media na other romantic. Edonyama to Facebook, edonyama to Instagram. Go for to my fro no abaton to here. Obe ya advert to Asempa na sa drum na say multimedia na ebe kwama. Nti on ye by force the dey rent store ana BB. De pede na etono ho ewotuma atnefi na aton mo hian de benya baby advertise me second ya oba multimedia ewotuma ba advertise ha eko social media ewotuma advertise ho nti ne setup no de onye Asempa nti sanu mo social media handles ebi ne de Facebook ye from mo saying Facebook or beats na ba Facebook beats na ba okay beats ne BEADS na ba ne NAABA nti me ko Facebook na me search beats na ba mehumo na ma like it I like everywhere baba ebo beats na ba show ha baba na ma like it se me pesa me ya request me ye wo ha mo be ya ma me pray request e wo ha e be ya mo ebotuma send him WhatsApp message so your WhatsApp line is 0244 985126. Nti ebotuma ako Facebook, ebotuma ako Instagram. Mo number no WhatsApp number no e wo Facebook wono mo. Oh Facebook. And Insta so mo use din be. Instagram so you use beats na badama. Eno same name. And am mo say wa another you need Twitter about your online shop also. Online shopping so your clients or outside the country. Online shop na me kwa ne say na me hu no. But you know so your address in www.beatsnaba.com. Ti beatsnaba no. Obo wo be bia. Wow. Ebo be bia obo show. Oh okay. Yeah that's it. Minim say adwuma bia wo be na wo bibi wo chimu a wo pese wo ne public no share. Sima mienu. Okay. Your project be started last year. No for single mothers. You pick single mothers, needy single mothers, near training one. Into this year, so I adoma June. You bear the same project view. Into more culture on our single mothers be a whoopet in San Juma Busia, no double one brand. One friend here, your number 0244 985126. One friend hen, then you home be Maraba into Yashi, Yan Jewish Kibia, nine debra. Na intro insane adwuma intro me say the beats but my nyama eda ye mpobwa eda ye kwemaze tumi da ye watch bag slippers ni wie so aye some home package I would be set up nti ya show ad ni wie ni am set up kit a manka say kwa e tumi da start to up na side out ye training school no so ye no basically ye ni weekend training but weekday training another one-on-one training able to my contact yen but arrange bibiamo in school fees in the phone book or na in school fees in so tia into ya fi ento bibia bibia ka school fees no hunti tia na in fact ento bibia kan ho bi na one advantage I students when ya ne de wo tia won school fees ne ehwe hona ade nyama na wo yen no wo rotono so nti ebi mo ha won fees wo tia kakra ye hwe hona na nyama na ya hwe hon no wo roton no wetum de nye ska we de tua fees nke nti enden oyo strong kokra de we ka show dia school fees no so free school fees no ya njini nyina ye timi free ya njini nyina ya je part payment na nke ya spread am on etua na kakra because him that sitting in my head onye obi ano benye ska no etua ni nyina me da say many beats na aba for edin komo betimi ahwehwe omo e wo social media na sesi ayi so betimi afre na wo be frɛ no ma mini kan ma wapo me timi omre Shane so sema mo ato odonyom mamie wo beto odonyom amame afa mese bisa wo nsem fa Valentine ho ena mese bisa ensem afa Asempa FM awutie 94.7 mebisa wo asem e de afa ho na meyi winner ewo mu a ochina ye ne no beko na ye nyina kwakwa gi ani abo ema mo nkwa mo nyinyam ye de ho agim enti Shane so betimi afre numbers no 0302221655 0302221655 ye de aseda emma yabo afo ye sponsors ya wo mu na wo madameti amadwumadie yi abaso
hefty gifts was say purveyors of elegance such as a woman dear wo pese udi ade che na ade na ade che no so ani da ho no mo a e was say oba woman chen Low Ralph Hotel hona ye kono soaring above the ordinary woman bro said ye yenim no so Levia products or say shower cream and Levia tea roll and our dear by give us cold capsules any give us power capsules wo be gina soma Fia savories as we say good food is hard to find. It's when you fia savories say na is when you aduane pa na udi no. Ayarisa Herbal Research and Clinic. Ayarisa ahimfie eni ho. Unidus condom. Wasi anwane se mu nyina mujigum sa mu hunu kra se rubber hye ho. Cake techniques. Yenimom se obi di ni birthday obeye order obeye bibia ho ene wasa ojo no. Our friend from Pacho jina so na ye mo boss sponsors no wati. Aha. But that's what's on me. Savasta natural shea butter. Skin so smooth, hair so soft. I don't call atadwe ginger. Natural atadwe no. We better than Boone Unisex Salon and Day Spa. Unlimited luxury for mind, body and soul. Beats na ba ahonze pankasa. Ahwenia ye Japadi am passed your kind. Hello, good morning. Good morning. Asetenamu. Phobia ho. Yeah, phobia. But you did baby afrefi. Na ne gene so si asawan kesi adiamra. Na ajaya Asetenamu susuni o. Na why ready ana? Me pacho ma. So that's what don you mama me. Any American 1, 2, 3. Manusi ya na di odonyum na ba 1, 2, 3. Go. Monsieur Hima, ma kumemu. Monsieur Hima, ma kumemu. We are me the woman found ya going to na Monsieur Hima, ma kumemu. We are me the woman found ya going to na Monsieur Hima, ma kumemu. Monsieur Hima. Monsieur Hima, ma kumemu. Monsieur Hima, ma kumemu. Yeah. Pass away, dear. Pan come in kind. Yo, me da se wa friend na mami misa Asempa ye dial no ASA. Asempa dial megahertz no ASA 94.7. Okay. Last year Valentine Day no esida ben. Last year it's Tuesday. Okay. Yes, we are singing now. My beer the Valentine Day no. No cry na enye no cry. Enye no cry. Yes, Ghana no. Ghana Valentine Day ye di independence we ye chikra nsa na ye hunu bibi e friend Valentine ampa. Enye no cry. Kwame Nkrumah mo bresu nyina no mu di Valentine. Kwame Nkrumah no di Valentine. No di Valentine. Yes, that's it. Inti dia na mefa. It's the independence cry sama. Yeah, babu Valentine. Meda say azamanga se de share obeti yenka. Hello, friend for ewo ahumano echi. Good morning. Hello, good morning oh. Wa man ye pa na ye enyemia meme wo nana aba kweba afa ewo fie ha. Nana numbers no bio. 0244 985126. Details. For WhatsApp and I'll call now the same number 0244 985126. You me da se men kwansa. Hello, good morning. Good morning. Pacho din any baby afrefi. Pacho Ivan. Yo, Evans, ya Asetenamu. Phobia. Mo
Evans me sa won some straight me two voice na hwa me ka se tonwom a asembesi wo fie ha Valentine Day cards exchange no yese afibia amaf mami twintare na me akasa me sheda ntia se ye eda ye di e kire wodo ewe ye friend say Saint Valentine's Day no yese abibre mu ha ena e hya ase ampa na enyampa yo yes Sweden and South Korea for mama mu no wo de omu ni Valentine no bi what asem ye no kra na nya no kre yes Wales for pe and a Valentine Day omu de January 25th patron saint of lovers no ne bre no no kra na nya no kre yo me boss say ye de ebisa na ye enti wo de ginachire na twen se waweni a ye de bemma wo so betimi afre na o abase o frefo ba ko a 0302216545 0302216545 and 0302216546 na wabeka we bisa wonsam na weni a na je say ocha ye no e na ekọ hotel ho na yakọ akwakọ gi ani no hello good morning ofrefo no maye de mene nana abafache yense ene yentimi anka efi ho asem odo na sisima so obi na kan say odo sisi aso odo na sisima so nti ene eno ho enkomo nko a na yebo ye fa seda enfa emma brand talk Hepsis gifts ane kano Hepsis gift ya wose se ye cha ade a efe na esombo ewo Ghana hanom eno no wo mu ewo bi woso wo mu fresh flower arrangements luxury hampers gifts and cards na esa achade a eyenkrata ene de ya hyada boa no boa so de ye corporate jumedie bia na se event souvenirs obe print cards ni t-shirts ni key holders flask ni ade a wo mo omuye ni nyina number 18 Dr. Tego Avenue East Legon Garden Street kwan so ehonom eno mo wo wo si main winding road na Echo Agape Church no Echo ANC na chese Kunlun Ghana area ho no mo ka no na chese tete anka wo fa Champon Road ne din bi ade atoso na men kai ntia sa area ho no mo ka no so hwe Dr. Tego Avenue small on paved road wo chiropractic and wellness center and afi Jackie D Cafe entemo from 0244 197 951 0244 197 951 and 056 0576 yebesia basubio hello frefo chato hello so odonyum mama why odonyum hello yes I odonyum natulumbanyum odonyum kwa de na sa ukoka lumbanyum na mte sa otu owu esefia obo de me no be wo fie ha afi twaso asu review de ma enum na yira no hey why uya sami ma mo odi o nye sama fo be hu se ohun ani wu pa ni odonyum na adoso obi timitia to ba kon de na di makum memu tofe wana mani dausu enkonya metu why na boy animtu India me refi India hey mama freezy what freezy wa mama freezy wa dem a unya wonyom na wo bono okay dem misa won same way yes romance and the share tradition of Valentine Day no ase enokra na asenye nokre nokre ene na yes adofo bebre wo Ghana hanom edu Valentine Day a chocolate e ka se mfani Valentine no ombu omanigu so wo mo nye enokra na enye nokre enye nokre kofo de ba ye ndi Ghana agiatum ama nokra ma no ayanika yes so be can Valentine with me can sweetheart ni nyina ya dekro enokra na enye nokre enye nokre ene ejina so why me producers no be di nkomo
Bray and Num Emma Wiase Dalba copyright Bianchiwi and FF would chat so. Brand talk hey, Ayarisera Herbal Research and Clinic. Ayarisera Herbal Research and Clinic say what the Abbe from Fidie Aquacogo. One can't say Yari, Nimum say Ariano Bar, Fako baby a bit me a 2 as Ediama war. And can kind premature ejaculation, Memanua, I have Fenoma Funtra, Offer wine, ye Juma, early discharge for no. I feel born no more who are banner, dear Nas, remember do fear now, June 2 bones of a casana, Cradian Apro, sister one can't want the Betiaco. On the Inesoria. Emperor of low sperm count in Tiama, one wire day, ama de show banner asthma, and a mamu boom and samu bre, Munina Munti, and Ayarisera Herbal Research and Clinic, Freno 0245 442233 and 0244 610006. A Low Ralph Hotel, Vast Day special offer, Yade money. Or say Bebuku room Vast Day no. Ewo Low Ralph Hotel na yama 20% discount. One kasa mo den bo nya den na 20% asa mpacho Low Ralph mpasa mo de cha mo nka wate. Hotel na ho fe sei eye foforo ntu wura mo atim say say nipa wani ma de so hwe no. Ura na de dadam kra mu ofe na ono asan ni ma de so hwe na ya de kama. Enti wo say champagne any chocolate ni nyina bi wo ho breakfast esu se be ma obi DSTV wo wifi wo ho gym ni pool. Enti Bradomi Pillar 2 Paradise Residential Estate Trinity Academy School no nchen ana free 020777718 on peso bebre into the obo 020 no atro 7 kwa 1 2 3 4 5 na the 18 aka ho eno ano no na wadu wo mo nchen Levia product was say Levia shower cream omo ne different brands or milk any avocado milk ni rose and afa milk any honey ehwam papa minim Levia pa smell am bia mamadware pen na the okeka no milk and avocado na afa milk and rose and milk and honey ni say uhu na esiwa wan hwe ya beka say ensa bi no efe na ehwam udi dware mu am bathroom ehye mo bedroom ni say da bia be ma odem wa ehwam ubetimi afre enk unique ewo achimota ne Kingsby Hotel and the boss wo for 0302 434 na 492 and 0246 458 055 na eni wo mo eni enkomo na dwumadie no apa ho mpo be sima miensa na we na nana jay nana you are the winner verse nana about December nana wa wene eti yana me producers no be din komo na bra na otonyum na etwa to no wo lose no a lose and pay also be pet drink bi ma me no because wa mamiti ma freeze na mti hey o voice inyo ya braso say e was say ye maye so ye fast dama afrisco cube memo obi anyi wukunu Asempa FM online ya tron some okokan bi aduchum herbal bitters hona adupa wo enti anu wanum be ma me akoso aduro ya adama wa ye adupa pa na dia mai Africa Queen mackerel enso so papa pa enti anu ahwe chi kwan wo madam enti ene ba ye Queen Star ene dia call Facebook ma etimi share ye medin ene ohema search